Iyi ni inkuru mpamo ku bantu bifuza kwiga ururimi rw'Ikidage by'umwihariko abari mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye. Uyu munsi ku itariki ya 4 Mutarama 2025 Der Sprachenhub German Language Academy yakoreraga mu mujyi wa Kigali yamaze kwibaruka ishami mu karere ka Huye aho babazaniye German Language Academy Huye Campus. Kuri ubu amasomo yamaze gutangira. Ku bantu biga mu gitondo no kwiga kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera ku isaha y'isa 2 n'igice kugeza ku isaha y'isa 5 n'igice. Abiga igicamunsi no guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera ku isaha y'isa 7 n'igice kugeza ku isaha y'isa 10:30. Ni mu gihe abiga nimugoroba nabo biga iminsi yose guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. No guhera ku isaha y'isa 11:30 kugeza ku isaha y'isa 2:30. Ni mu gihe abiga muri weekend bo biga kuwa gatandatu no ku cyumweru guhera ku isaha y'isa 2 n'igice kugeza ku isaha y'isa 10:30. Ni muze mwiga Ikidage mu byiciro bitandukanye birimo A1, A2, B1 na B2. Mu rwego rwo gutangira German Language Academy Huye tubaha ikaze tubafitiye igabanyabiciro cyangwa se ibizwe nka discount mu ndimi z'amahanga, aho abanyeshuri bashoje ayisumbuye ndetse n'abiga kaminuza bemerewe kwiga kuri discount. Ikaze wiyigira ururimi rw'Ikidage kuri make, vuba, neza kandi heza. German Language Academy Huye Campus dukorera ahazwi nko mu Cyarabu, ni mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye mu nyubako ya Arsenal Complex kuri etage ya 2. Duhamagare kuri 0790139824. Iyo nimero ushobora no kuyandikaho ubutumwa kuri WhatsApp. Ndabasuje mwese mukomeje gutega amatwi The Horizon TV. Nje basuhuza ndi Fabrice Muranayo. Uyu munsi ni munyemerere ngaruke kuri inama idasanzwe yabaye muri South Africa yahuje abadepite ndetse n'abaminisitiri bamwe bagiye batandukanye muri iki gihugu. Iyi nama yarigizwe n'abayobozi b'abanyacyubahiro benshi muri South Africa bari bitabiriye iyi nama. Iyi nama yaganiriweho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, gusa ni munyemerere ngaruke ku ikubitiro kuri iki kibazo umudepite yatangiye abaza ba minisitiri w'umutekano, umugaba w'ingabo za South Africa ndetse n'umugaba w'ingabo za South Africa. Umudepite umwe w'umugore yatangiye abaza abari batiraniye muri iyo nama icyo ingabo za South Africa zagiye kurwanira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa mbere uko ntangira mvuga ibyo batangiye babaza abadepite ndetse n'ibyo batangiye babaza abaminisitiri, munyemerere ngaruke mbibutsa yuko South Africa yaje kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu butumwa bwa Sami DRC ndetse bikaba bagizwe n'abantu bari muri SADC. By'umwihariko South Africa akaba ariyo ifite abasirikare benshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse bakaba banatanga intwaro nyinshi zijya gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe wa M23 ndetse n'u Burundi rukaba bufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo akimara kubona SADC yinjiye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, murabyibuka yuko hari ingabo za East African Community zari zaragiye kugarura umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yese yirukana ku ikubitiro aba basirikare ba East Africa. Uretse u Rwanda rwonyine rutari rwohereje ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibindi bihugu byari byoherejeho abasirikare bagiye kubafasha kugarura umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Barangije bahise babirukana barabahambiriza, hahita haza ingabo za SADC ndetse n'abacyashuro baje gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe wa M23. Gusa aba basirikare ba South Africa bakomeje kujya mu mitsi n'abasirikare ba M23. Biragaragara yuko icyo baje gukorana n'ikintu kigaragara kuko nta kintu na kimwe bigize bagiraho, kuko kugira ngo M23 isubire inyuma irimo irakaza umurego yigira imbere ifata ibindi bice, kuko turabyibuka yuko imaze gufata umujyi wa Goma ndetse ubu tuvugana ikaba igiye no gufata umujyi wa Bukavu. Birumvikana yuko M23 ifite umuriro mwinshi kuko iri kugomeza ijya imbere, kandi nyamara aba basirikare bombi bagiye nta numwe wigize ubasubiza inyuma. Birumvikana yuko M23 ikomeje gufata ibindi bice ititaye ku basirikare ba South Africa ndetse n'ibindi. Gusa turabizi neza ko South Africa bavuze yuko bari baje kugarura umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa biragaragara yuko byabaye bibi kuko baje kurwana intambara, kuko turabizi neza ko hari abasirikare 14 ba South Africa baheruka gupfa. Abadepite batangiye babaza abantu bari bitabiriye iyi nama, by'umwihariko bayobowe na Minisitiri w'Ingabo, Minisitiri w'Umutekano ndetse n'umugaba w'ingabo za South Africa. Gusa icyo nabibutsa muri iyi nama nuko Perezida wa South Africa, Perezida wa Afurika
Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa atabiri yitabiriye iyi nama. Umudepite yatangiye yibaza icyo abasirikare bagiye kurwanira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa wabonaga ko Minisitiri w'Ingabo ndetse n'umugaba w'ingabo za South Africa baryaga iminwa, bari babuze icyo bavuga. Umudepite yibajije abasirikare 14 ba South Africa icyo bari gupfira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari kuzira, bikamucanga, ndetse anababaza impamvu aba basirikare bapfiriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batari kubacyura, kandi nyamara bavuga yuko ngo bagiye kugarura umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se kubungabunga umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakababona bari kujya mu mashati na M23 barasanya, kandi bavuga yuko bagiye kubungabunga umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twibukiranye kubungabunga umutekano ndetse no kugarura umutekano ni ibintu bitandukanye, kuko umuntu wagiye kubungabunga umutekano nago arwana. Birumvikana yuko abasirikare ba South Africa bigaragara ku rugamba ko barwana n'umutwe wa M23, kandi nyamara perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa aba basirikare bajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yatangarije inteko nshinga amategeko yabo ko aba basirikare batagiye kurwana, ahubwo bagiye kubungabunga umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi abadepite bahwemye kugaragaza yuko abasirikare ba South Africa bagaragara ku rugamba barimo barwana n'umutwe wa M23, kandi nyamara perezida wabo yari agerageje gusobanura ko bagiye kubungabunga umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakaba babajije abaminisitiri bari bitabiriye iyi nama icyo aba basirikare babo barimo barazira ndetse n'icyo barwanira. Umudepite yari afite umujinya mwinshi, yabajije minisitiri w'umutekano ndetse na minisitiri w'ingabo ndetse n'umugaba w'ingabo za South Africa, ababaza icyo aba basirikare barimo barazira, ndetse anabwira ndetse yunga no muryo perezida nyakubahwa perezida Paul Kagame aheruka kuvuga asubiza perezida Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa, amubwira yuko South Africa ariyo ifite inyungu nyinshi mu gucukura amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse abasirikare bagwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ba South Africa bakaba bagwa ku nyungu za perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa atarizo igihugu cye muri rusange. Turanabyibuka ko perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa aheruka kubwira Felix Antoine Tshisekedi ko intambara iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo South Africa yayigize nk'iyayo. Gusa umuntu bita umuvugizi w'u Rwanda witwa Yolande Makoro yasubije byeruye uwo bita perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa, amubwira yuko abwiza ukuri abaturage biwe, areke kubabeshya, avuga yuko aricyo yagiye kurwanira inyungu ze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umudepite umwe yabajije abantu bari bitabiriye iyi nama avuga yuko perezida w'u Rwanda nyakubahwa perezida Afrika Paul Kagame mu kiganiro yagiranye na televiziyo bita CNN yavuze yuko perezida Cyril Ramaphosa ndetse n'umuryango we ngari bafite inyungu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo dore ko umuryango wiwe ngo bakora ubucuruzi bujyanye n'amabuye y'agaciro, bityo ko perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ari we ufite inyungu nyinshi mu kurwana iyi ntambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akari nabyo bituma abasirikare benshi bajya gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe wa M23, kandi nyamara abasirikare babo bakaba bakomeje kugayo ari benshi. Abadepite bakibaza icyo abo basirikare ba South Africa barwanira. Gusa wabonaga ko minisitiri w'ingabo ndetse n'umugaba w'ingabo za South Africa ndetse n'abandi bari bitabiriye iyi nama babazwaga, wabanaga ko bari bariye iminwa, kandi nyamara uyu mudepite uko yageragezaga kuvuga wumvaga ko yatangiye avugira hasi, kandi nyamara uko yakomezaga avuga ijwi ryakomezaga rizamuka hejuru, afite uburakari bwinshi abutura minisitiri w'ingabo za South Africa ndetse n'umugaba w'ingabo za South Africa ndetse na minisitiri w'umutekano. Ndetse abadepite bakaba babajije abasirikare bapfiriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bazaca, kuko turabizi neza ko umujyi wa Goma benshi bamaze kugotwa. Birumvikana yuko bibazaga ahantu abo basirikare ba South Africa bazaca, kandi nyamara umujyi wa Goma M23 ikaba yarawufashe. Ndetse abadepite bakomeje babaza aba minisitiri ndetse n'umugaba w'ingabo za South Africa ku Rwanda rwabahaye inzira yuko bacishamo imirambo y'ababuze, imirambo y'abapfuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abasirikare ba South Africa. U Rwanda rwabahaye inzira aho bagomba guca bagataha
babajyana muri South Africa, ngo South Africa irinangira yanga kubacisha, ngo bumva ko ari agasuzuguro. Umudepite yasabye ba minisitiri ndetse n'umugaba w'ingabo ko babacisha mu Rwanda bakabazana bakarika kwirata ngo babasebye, kubera ko ngo aba bantu n'ubundi barimo barangirika, kuko turabizi neza ko aba basirikare aho bari ngo bari hamaze igihe nta muriro ndetse nta mashanyarazi ndetse nta n'amazi. Birumvikana yuko imirambo ibitangiye kwangirika. Aba badepite bakaba bumva ko abasirikare babo nta cyubahiro bafite, ngo kubera uburyo ki n'imirambo yabo irimo irabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakaba babajije na minisitiri w'ingabo ndetse n'umugaba w'ingabo ndetse na minisitiri w'umutekano aba basirikare icyo bari kuzera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bababaza n'igihe bazatahira, ngo kuko nta kintu bari kubona bari kurwanira muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse banasabye minisitiri w'umutekano ndetse n'umugaba w'ingabo za South Africa ndetse na minisitiri w'umutekano bose ko bakegura, ngo kuko nta kintu bari kuyobora abasirikare babo bari gupfira muri South Africa. Ndetse banavuga yuko South Africa ikomeje kuba indiri y'ibyaha byinshi cyane, bamwe abantu benshi ntamwe umuntu yitora akica umuntu, ndetse harimo amabandi menshi. Niyo mpamvu ngo South Africa igisirikare cyaho cyabaye akavuyo, ndetse nta n'ubudahangarwa gifite bitewe n'abantu benshi bagikoresha mu nyungu zabo. Birumvikana yuko abadepite bari bariye karungu. Gusa byagaragaye ko umugaba w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe yatangaje amagambo asa nk'uvuguruza perezida wabo Cyril Ramaphosa, kuko yavuze ko yagarutse kuri ya masasu yaraswaga mu Rwanda. Yavuze ko Kongo yarashe mu Rwanda amasasu menshi, ngo n'u Rwanda ngo rurabasubiza, ngo bityo ko ngo u Rwanda nta nyungu n'imwe ngo rwari rufite mu kurasa abasirikare ba South Africa, ngo n'ababarashe ngo ntago ari ubushake, ngo kuko ngo u Rwanda rwarashe muri Kongo ngo basubiza ababarasaga, ngo kandi ku ikubitiro ngo Kongo niyo yatangiye ishotora u Rwanda ngo itera amasasu mu Rwanda, ngo u Rwanda narwo ngo rutera nko kwitabara rurasa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya ni amagambo y'umugaba w'ingabo za South Africa, avuga amagambo asa nk'uvuguruza perezida wabo Cyril Ramaphosa. Birumvikana yuko ibintu byakomeje gufata irange, kuko aba badepite bariye karungu, bavuga n'ijambo rikomeye cyane, bita perezida wabo ko ari umubeshyi. Birumvikana yuko aba badepite batatse na perezida wabo Cyril Ramaphosa utari wigize witabira iyi nama. Babonaga ko bose ubakurikije uburyo bavugaga bari bariye karungu, kuko umudepite umwe w'umugore uburyo yatangiye avuga, wabonaga ko yatangiraga azamura kamere, ariko agenda arakara avugira hejuru. Basaba ko ingabo za South Africa ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zose zigomba gutaha, ndetse babajije n'abantu bari bitabiriye iyi nama, abantu baguye ku rugamba bakomerekeye ku rugamba uburyo bari kwitabwaho. Nizo nkuru nari mbazaniye. Je nari Fabrice Munanayo, kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Iyi ni inkuru mpamo ku bantu bifuza kwiga ururimi rw'Ikidage, by'umwihariko abari mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye. Uyu munsi ku itariki ya 4 Mutarama 2025, Der Sprechen Hub German Language Academy yakoreraga mu mujyi wa Kigali yamaze kwibaruka ishami mu karere ka Huye, aho babazaniye German Language Academy Huye Campus. Kuri ubu amasomo yamaze gutangira. Ku bantu biga mu gitondo no kwiga kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu, guhera ku isaha y'isa 2 n'igice kugeza ku isaha y'isa 5 n'igice. Abiga igicamunsi no guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatanu, guhera ku isaha y'isa 7 n'igice kugeza ku isaha y'isa 10:30. Ni mu gihe abiga nimugoroba nabo biga iminsi yose guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni guhera ku isaha y'isa 11:30 kugeza ku isaha y'isa 2:30. Ni mu gihe abiga muri weekend bo biga kuwa gatandatu no ku cyumweru, guhera ku isaha y'isa 2 n'igice kugeza ku isaha y'isa 10:30. Ni muze mwiga Ikidage mu byiciro bitandukanye birimo A1, A2, B1 na B2. Mu rwego rwo gutangira German Language Academy Huye, tubaha ikaze, tubafitiye igabanyabiciro cyangwa se ibizwe nka discount mu ndimi z'amahanga, aho abanyeshuri bashoje ayisumbuye ndetse n'abiga kaminuza bemerewe kwiga kuri discount. Ikaze wiyigira ururimi rw'Ikidage kuri make, vuba, neza kandi heza. German Language Academy Huye Campus dukorera ahazwi nko mu Cyarabu, ni mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye, mu nyubako ya Arsenal Complex kuri etage ya 2. Duhamagare kuri 0790139824. Iyo nimero ushobora no kuyandikaho ubutumwa kuri WhatsApp.